Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaamsa gabaabaan qaba. Warreen maallaqa doolaara dhibbaan tikeeta koonsartii bitatee sinu nabi rabbii kiji alayhi salaatu wassalaam miilli ilma namaa guyyaa qiyaamaa hin sossohuu hanga waan afur irraa gaafatamu. Umrii tee guutuurraa rabbi si gaafata, dargaggummaa teetirraa rabbi si gaafata, maallaqa hoo eeysaa fiddee eeysatti baasu jirtaa rabbi irraa si gaafata, beekumsaan ansiif kanne maalitti hojjechuu jirtaa rabbi irraa si gaafata jechuudha. Soo maallaqa kana eeysatti baasu jirtaa yoo rabbiin siin je'e guyyaa akkana osfaanaadhaaf dhufeetiin halkan shubbisaa bulee tun amma deebisaa ni taati nama aqlii qabuuf. Namni rabbii fi guyyaa qiyaamatti amante, namni islaama taate, namni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa kiyyaa beete, aboo rabbi si haa arku, rabbi sodaadhuuti. Iddoo badii itti hojjetamtu, iddoo kabajaan teessirraa itti mulluqamtu, iddoo rabbiin sitti itti dallanu, iddoo itti salphattu maallaqaan bitattee hin seenini. Dhaamsitti aanu rakkataa meeqaa jira, beelaawaa meeqaa jira, cinqataa meeqaa jira, hiraaraa meeqaa jira biyyatti. Osoo rakkataan meeqa jiru, osoo beelaawaa kana erginee fi nyaachisuu dandeenyu, maallaqa kana baasanii iddoo daansiin itti taphatamtu tikeeta bitatanii seenuun nama aqlii qaburraa ni fakkaatti, nama rabbitti amanee jirurraa ni fakkaatti, nama rasuula rabbi hordofurraa ni fakkaatti. Dhugumatti ati rabbiin guyyaa qiyaamaa maallaqa eessa baastee je'ee yoo kan si gaafatu taate, yaa rabbi koonsartiiniin seeneen deebisaa ni taati, deebisaa siif hin dhiisa. Sheer godhaa. Sababa ati sheer gooteen namni barnoota irraa fudhatee tawbatee dubaa haraam kanarraa dhaabbachuudhaatiitu mala. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.